Praise the Lord. Ia tua le ni tai au. O le tatu mta upu leo lo faaa'oa'o o le mta upu e ono. Mta upu e ono le la o tau mo mai tatu le fai poeiva e o I le fai po se fulu ma le lua. Fai poeiva e o I le fai po se fulu ma le lua. Ma nei pia tatu amata mai e le tatu fai tau wina o fai upu ia. A wao I o le amo ele manatu o le ni tai au. E whapea le manatu o le fautuaga ia faaa'oa'o I ua faatuatua. This morning's sermon we are going to be looking at verses 9 to 12 with a sermon titled A Directive to Imitate Those of the Faith. So mawalalo tusi whamolmole ala tato whaitau mai nei whai upu ia, whai poeiva, se I o le whai pasfulma le lua. Mawalalo tusi Samoa whamolmole, o le atato whaitau whaatasi mai ia. O tō, le au pere, e ui lava ina ua whaapea o na mātou tau tala atu ai. Mātou te mauti noa I mea e siri o na lelei mai a te o tō. O mea fo e ua iai le ola. Wā e lea mi o le tolu le atua. Na te le whaamaloina la o tō ngā wena ma le whaamarosi. I le alofa ua o tō whaali mai ai I lona suafa. Wana o tō o auna I le aupa ia. I le o loo o tō au auna iai. Aua mātou ma na o tele ina ia o tō taitasi ma whaali mai lea lava whili ngā. Ina ia mauti noa le whaamoe moe e o I le nāsaanga. Ina ia le bai e, ia faaa'oa'o I ua maua I le faatuatua, mai ono sai, mea na wholafoina. Praise the Lord. In English, Hebrews 6 verse 9 through to verse 12 reads, But, beloved, we are confident of better things concerning you, yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promise. Via le tua le ni tai au, ona o lana upu ma lana fionga pa ia. O le ni tai au, pe ona tātou malamalama le tusi lea Eperu. For those of us who have joined us, we're reading through the book of the Bible called the Hebrews. O le tusi lea Eperu, ua tātou I loa, o le tusi na tusia e le anganga pa ia po le tusi tala. So o le atu nei ata e tau whaamanatu ai ata I tātou. Le ata o le tusi lea Eperu, o le tusi na tuwina e le anganga pa ia, I totono le tusi pa ia. The book of Hebrews was written by the author of the book of Hebrews, inspired by the Holy Spirit. O le autu atoa o le tusi pa ia, po le autu atoa o le tusi lea Eperu I totono o le tusi pa ia, ina ia whaatala noa ina, le sili ese o Yesu Keriso. So this book, Hebrews, the general theme of this book is to tell the Hebrew people the superiority of Jesus Christ. Amen. Amen. Who is the book written to? O ai lea o tusi a iai le tusi, o tato malama nei, o le tusi lea e Eperu, o loo tusia I tangata Eperu, o ai tangata Eperu, o tangata Israelu. So when we look at the book, it's called Hebrews. What's the general message of the book? It's to tell of the superiority of Jesus Christ. Remembering that the Bible, every single scripture of the Bible is God-breathed. And it is useful for us who listen. Praise the Lord. So this book of the Hebrews is written regards the superiority of Jesus Christ. But the audience are the Jewish people. So, I totono ngā le vaenga leo iutaia, e mawhai foi o nā tātou tilo te isi lava, e lua I tua I ngā tangata iutaia leo lo tusia I le tusi. Pe I lao na tātou whaitau, e iei teimi tātou te whaangono atu, o lo o whaamalosi mai le tusi tala, o lo o whaamalosi le tusi tala Eperu,
I tangata Eperu I lo lato faatuatua. A iei fo isi teili, pei o se hao inga, o lo tusi mai ele tusi tala, ai sea, e lua vaina iutaia leo lo tusia I ele tusi. O leisi vaina, o I lato o e tali tonu, ma faatuatua, ma muli tai Yesu Keriso. Amen? Amen. A o leisi vaina, pe a tato whaalongolongo I le tusi tala, a o tusia na upu ina I faaa'oa'o ina, pe faaa'oa'o ina le au whaalongolongo, ma le au whaitau, o lo tusia, ia I lato o e le tali tonu. So, it's our point there. So it's really important that we understand that this book of the Bible that is called Hebrews and is written in regards to the superiority of Jesus Christ, that Jesus is above all and everything, written to a Jewish community or a Jewish audience. But even in that audience, we can split that audience into two because the letter or the epistle sometimes addresses in an encouraging way. When we read it in an encouraging way, it's being addressed to those who believe in the gospel and in the name of Jesus Christ, who have a genuine faith. But other times we read the book of Hebrews and all of a sudden it almost sounds like they're being warned. It sounds like someone is being told off, or someone is being told that they need to be sure about their faith. At those moments, we then know that the author or the Spirit of the living God is talking to those who do not believe and encourages them that they have to make a decision to have faith in Jesus Christ. So, now se whaamanatua. So, a o alu la le tatou whaitau ma le tatou mata upu, o I nā e mawhai ei foi ona e loa ma e whaalongolongo le tai au le nei, e le suia lava le upua le atua. Mai le mata upu e lima, a tangata ngai lau tusi whaitau a o matala lau tusi paia. As you open your Bible and you look at chapter 5, because we've been covering from chapter 1 to chapter 2 to chapter 3 to chapter 4, all the way up to this point. We are now at chapter 6. E mata lai le mata upu e lima, mai le mata upu se fulu ma le tasi o le mata upu e lima, e o mai I le whai upu o le vai asona te anei, o le lapata inga, o le aoa inga. Lena tato maua e mata upu e lima, whai po suma tasi o suma whao ngai e le tustala upu pei o le hao ngata. Wao ngata tangata iuteia, whamai wata tau ona toi ao awina la toi mata upu mua. E isi upu whaapea whamai o toi ta tau I ele swa susu, ai le o mea ano. O isi upu whamai le tustala, o toi tama mea. Whatever ona ta tau ona toi wa o le upu, ai nae lava e inu le swa susu. E le mata upu e ono, whai mua e o whai upu e tolu. Whamai wata tau ona tu ua mata upu mua. O mai lona I le vai aso na te anei, whai pue whae o whai pue walu. Na iei matatou I loa ai, o tangata I o tai anei, ua latou I loa pe ua latou tofo. I le leo Yesu. Ai e le I o I le taimi ina ia tali tonu ato atoa ai, le loto a. Le lana tatou whaanonga I upu whaapea, na mua I whaamana mala maina. Pena ona I loa I le mawhau, ai le I li ua le loto, I le tala le leia Yesu Keriso. O isi upu whamai wa latou tofo I le mea fua e fua. O le hana mea fua e fua le na whamai le tatou tusi whaitau vai asona te anei. Le mea fua e fua o Yesu Keriso. Whamai na latou tofo. Le hana winga o ia upu. O tangata nei o lotu sia I le tusi. Sa latou iei, e iei nisio I latou na iei I le vaitaimi o Yesu. Na latou va aia le ana le lei o le whaaula. Ai le I liua o latou loto. E isi whapea whamai na whaatof sia I le ananga pa ia. Lea lau tatu I loa, o le tangata tali tonu, e nofo mau le ananga pa ia. A le whaatof sia le na tatu wa o awina le vai aso na te anei, pena ona I loa o ngā luenga le ananga pa ia, ai tuma mau mai le tangata lea. Whai wina tatu mta upu vai aso na te anei, na lato tofo I le upu le leia le atua. A le ale mea le mana o mia, e mana o mia ina ia lo loto le alu a le tangata iuteia
Po le tangata whaolaina fo I ona po nei a. O le tangata whaolaina I lo le lei awa suia le o langa. E lo loto lana alu I le upu a le atua. A le vainga le tato te vaai ai. Pe o le awa inga ma le lapata inga. Ona o le naunau ta inga o le tusitala. O le naunau ta inga a le nganga pa ia. E iei le taimi ni uma pe muta ai le avanoa mo le whaolatanga. So when we look at chapter 5, verse 11, so cast your eyes to that page, from chapter 5, verse 11, right through to chapter 6, verse 8, was where we stopped last week. Those verses from chapter 5, verse 11, right down to chapter 6, verse 8, this is where there is a stark warning. There is an absolute warning from the author of the book of Hebrews. What is he warning about? In 5:11 through to 14, we see that the people of this Jewish community started to harden their hearts towards the message of the gospel. And the author started using words like they were hard to teach. They had to relearn again their Old Testament so that they could see the Jesus Christ in their Bible. It says that they required milk rather than meat. It said that they were still babies because they had yet made a decision. We come down to chapter 6, verses 1 through to 3. It says that they needed to leave the elementary principles of Christ. What are these elementary principles? Remember, these Jewish people, they were starting to go back to their religious mindsets. They started turning back to offering sacrifices rather than putting their faith in Jesus Christ. Then we came to verses 4 through to 8 last week, and these Jewish people had an advantage. What was their advantage? The advantage was that in verse 4, it says that they were once enlightened. That's the English word. What does enlightened mean? Enlightened mean that they had intellectually they knew Jesus. That's the same today. Heaps of people know Jesus. Yeah, I know the story about Jesus. They have a knowledge about Jesus, but a life that's transformed by Jesus, they have not yet made that commitment. 2, we heard last week in verse 4 that they have tasted the heavenly gift. Remember last week, we remember that when you taste something, you're not feasting on anything, you're just tasting it. That's what was happening to these Jewish non-believers. They tasted Jesus. That was the gift from heaven. That's God's gift to mankind. But none of them were fully committed to feasting on the beauty and the life-changing power of Jesus Christ and the gospel. Amen. We also read in verse 5, they had tasted the good word. Today, is that still the same? Yes. People read the Bible, they have a knowledge of the Bible, but have yet to make that commitment to the gospel and the name of Jesus Christ. And we also read there that they were associated with the Holy Spirit, but we now know that the Holy Spirit, if you are a true believer, the Holy Spirit dwells in you. You're not just associated, you're not just standing and watching and the Holy Spirit movement is happening. No, the Holy Spirit dwells or indwells the believer. So the call is, the warning is, that they had to believe. O le lapata ina o fai upui o tato fai tawina pe mata ai e o mai le tai au le nei. O le lapata ina. A le tai au le nei. O I tato te vaai ai. E sui la ititi a le nota a le tusitala. Ona, o le tai au le nei. E tusi ai pe tusi ai fai upui ai iwa fai e o fai posuma nua. A ngai leisi tu o au utaia. O ai leisi tu. O la tō e faatuatua. Le lana tato mau e fai pue iwa. A o tō le au pe le. Pea tato mata i le vaenga mua. O le tai au nei o se mata upu e whapea o le fautuaga ia faaa'oa'o i e ua faatuatua. Le manatu mua o i la tō nei o e faatuatua o e wa iai mea sili o lo o iai leola. Le la tatu te mau al fai pue iwa. Fa mai fai puna iwa, ma tō te mauti noa i mea sili o na le lei mai ate o tō, o mea foi,
ua iai le ola. A tonu o faitawina le tusi a Eperu, mana tua e leni tusi pa ia tangata Eperu i nā ona pō. A o faitawina la le tusi. Po o faitau le tangata, po le faaa'oa'o, po le a o whaanongolongo tangata iutaia, o lawa sau le tusi la patai, o lato o malava o e le tali tonu, fōringa mai wa lato whaanongolongo ma le totoa, i le upo le la patai. A o lato uma o e tali tonu, o lo whapea, a tonu e awhia i mamatou i le mea lea a. Taipei au le tamama le tinapea o te ngia le whanau, au la vale le toatasi, e o te ngia umato ia ma whanau a toa a, te ia lai o le sita me titi whapea, ui ke ia wala vea koe ma. Pepe o le ata na a. You know, when we look this morning, today we're going to shift a little bit because the author, as I mentioned before, right, when he's writing and he's giving warning and he's saying to the Jewish non-believers, you have to believe, you have to believe, you have to believe. But we come to verse 9, he shifts. And he says in verse 9, this morning we read, it says, but beloved. When we see the word beloved is used 60 times in the New Testament. Every time the word beloved is used in the New Testament, it is addressing believers. It is never addressing non-believers. So when I say believers, it's those who have put their faith and they obey the gospel and the ways of the Master Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. So right here in verse 9 it says, but beloved. So the author has moved from talking and telling the non-believers, and he's shifting a bit and he's saying, you believers, but beloved. Praise the Lord. Amen. Hono spulu te mi whaongai nei upu lea o lo whaongai na whamaile au pele te tono o whenga fō. Au te mi umai whaongai le upu lea pele po le au pele e whatatau lava le upu lea I e tali tonu. So, lona winga o I fo ina tātou te iloai o lewa mi ngoi le tala noa po le a na I atu le manatua le tusitala ia I lātou o e tali tonu. So, o le fesili a na lena fesili nia le au tali tonu. Pe au fia la mātou I le la tai le au mai. Na lena o logo I loa ma o tali tonu ma ui loa le lei o le tala le lei ma Yesu Keriso ma muli tai ma usi tai. Praise God. Ai whamai le moli maua le tusitala. Whamai le moli maua le angangapa ia. Whamai a o tō. Le au pere e ui lava ina ua whaapea o na mātou tautala atu wai a. Le ale tautala le winga I le tusi whaitau, le tusitala. Ale o te ngia le au le talitonu a. Ale o wai le au le talitonu. So whamai le tusitala e ui lava ina whaapea o na mātou tautala atu wai. Mātou te mauti noa I mea siri ona le nei mai ia te o tō o mea foi wa iei le ola. Le whamai le tusitala e ui lava ina mātou wa o wai atu ia te ila tō o e le tali tonu. Ai wa mātou mauti noa ia te o tō. E le mea wa mātou mauti noa. O le hane mea lea. Whamai le whai unga whai poe iwa. Whamai o mea siri ona le nei mai ia te o tō o mea foi wa iei le ola. Praise God. Amen. Whamai le Roma na aonona mtau koe se fulu ma le ono. Oh, sorry, Roma mtau koe ono. Whai koe se fulu ma le fitu ma se fulu ma le valu. O mea ia a, whamai a ia whaaftaia le atua e ui lava ina whai o tō ma au aunga ale ana sala. Aua o tō ngā wai nei ma le loto I le faaa'oa'o o le matao o na tui na atu I atu o tō. Wa tū sau no foi o tō nei na sala. Aua whai ma au aunga ale ami o tonu a. O a mea sili au lo tala no mai eltus tala le Eperu. O le manatu le nei tai au, le whamai polo. O mea sili le tala no mai o le tangata ua tu sau noa le ana sala a. O le tangata ua whai ma au auna ale ami o tonu. O le tangata ua le toi ngā wai le loto I le faaa'oa'o o le mata upuna tui na atu. Ia te o tau a. Wa le toi au auna le tangata I le ana sala. Aia, whamea, wa au auna le tangata I le a mio tonu. Amen. And when we look at this first
directive, when we look and consider, well, who is the faith person? Who is the person that believes? It says there in verse 9, but beloved, now we know that he's speaking specifically to those who believe. And it says, we are confident of better things concerning you. Yes, things that accompany salvation. What are these things, you might ask? What are the things that accompany salvation? May I suggest Romans 6, chapter 6, verse 17 and 18. Paul writes these words. But God be thanked that though you were slaves of sin, we were slaves of sin without Christ. Before the cross, before salvation, before putting our faith in Jesus Christ, we were slaves to sin. But Paul says in the book of Romans, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. Isn't that your life now? You who believe? You who believe, your life now is that you obey from the heart. Verse 18 says, having been set free from sin, you became slaves of righteousness. Amen. Praise God. Amen. May I suggest that that's what a company of salvation means? That you have left a life of sin, that you have decided to put your faith in the person of Jesus Christ and obey from the heart. Amen. Praise the Lord. Amen. Lelai whamai ele tu stala le tai au leni, whamai mātou te mauti noa I mea sili ona le lei mai ate o tau. A tatou mana tu natu le lisi a toa lea o le awa inga po le o te ngiana mai le whai upue sumatasi o tāpue li mai. O mai alba yasona te anei, oka se lisi a. Lelai whamai le lapata inga, tali tonu, nei eile te mi e o mai la wanoa. Au tangata tali tonu, o I la tau nei, o I la tau ia ua avea matangata matutua a. Ele o lo lato ai I le mea ano, lato te le o tofo I le mea fua I fuaina, o lato ai I le lei o Yesu Keriso. O lato ia, lato te le o mapolotu I mea faaa'oa'o po taulanga saunia. Au lato ia wa lato I loa le ngaluenga maea a Yesu Keriso. Praise the Lord. Wa lato tula lato faatuatua ya Yesu. Wa lato ele ngate lo lato faatuatua I le atua. Mana tua foi mata upu mua a. Whamai ele ngata ua lato tuua le mata upu el lato te faatuatua I le atua. E ala atu ya Yesu Keriso. Le fo tatu I loa ele na o le tofo I le upu a le atua po le upu o le lei a le atua. I will have to loa le leile fionga pa ia le tua. May I suggest also that, when they talk about things that accompany salvation, that when we look at the things of the believers, they are not babes in the faith. They are mature. They are not drinking milk. They are eating from the goodness and the word of God. That they are eating solid food. That these are the ones that not just taste the gift of heaven, but they actually know in depth the relationship with Jesus Christ. Praise the Lord. Those are the things that accompany salvation. That's what genuine salvation looks like. Praise the Lord. For me tito, aluna ta koe lua, fai koe spuma le tasi o le fai koe suma wha. Awa o le alofa tu noa o le atua, wa au mai ei le o la tanga. Wa whaalia mai lea I tangata umalava. O loo a o mai ia te I tātou. Ia tātou te a ese male whaale matau. A toa matuina nau whaale larolangi. Ia tātou no nofo male whaauta male a mi o tonu. A toa male a mi o tua I le nei o langa. O whaatalitali atu I le faatuatuanga e manuia ai. O le whaalia lea o le mupula o le atua sili sili. O lo tātou whaaola o Yesu Keriso lea. O lea na fua ina mai o ia e ia mo I tātou. E tongi o la I tātou ai le solitula fono umalama. Ma ia whaamama ina mai e ia e whai mona. O lona lava nuru e mā e le ngā I ngā luenga le lei. O mea ia tātou te ilo ai mea sili e ola ai ngā. A tātou wapa ai le lisi le au mei e paulo I lana tali I whaale anganga o tito. Whamai o a mea ia sili e ola ai. Le lai whamai le apostolo. Whamai
ia te ama whaale matau, a tō matu ina nau whaale lalurangi, a ia tātou no nofo ma le faaa'oa'o, ma le ami o tonu, ma le ami o atua, wha mai e whaatalitali i le faatuatuanga e manuia ai, wha mai o lewa fua ina mai o ia mo i tātou i tongi o la i tātou, ai le soli tū la fono, ma ia whaamamaaina mai e ia, e whai mona o lona lava nuu. O mea ia, o mea sili o loo iai leola. Amen. An whaamarusi fo le nā mō tātou a. Amen. A whai o oio le tangata faatuatua, a whai o oio le tangata talitonu whaamaoni, wha mai o i tātou tino nofo ma le whautauta. Tātou tino nofo ma le ami o tonu. Tātou tino nofo ma le ami o atua. Tātou te whaatalitali i le faatuatuanga e manuia ai. Praise the Lord. Amen. Pio ata ia o le mea sili o loo iai leola. When we read the book of Titus, Titus is a book that Paul wrote to his son in the spirit or son in the faith. And when we look at what accompanies salvation, what are the things that are attached to salvation? And Paul suggests this to his son in the faith. He says, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, live righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our God and Saviour, Jesus Christ." Praise the Lord. Amen. So may I suggest this morning that that's what accompanies your salvation. That's what accompanies good works. And that's what the author of the book of Hebrews is saying to these believers. He's saying to them, beloved, because of your good works, because of all the things that you are doing, he says there, beloved, we are confident of better things concerning you, things that accompany salvation. Praise the Lord. Amen. So, o mea nā ia, o lo avea maata, o le tangata, faatuatua, faamaoni. Lua, fa mai le whai upo se fulu, o le tātou tusi whaitau. A wā e le a mi o le tonu le atua, na te le whaangalo ngaloina la o tau ngaluenga ma le whaamalosi. O le manatolo na lua i le nitai au, fa mai e le whaangalo ngalo e le atua i lātou. O tangata nei o loo iai le whaatuatua whaamaoni, o tangata nei ua whaolaina whaamaoni, tangata nei ua talitonu whaamaoni, fa mai e le whaangalo ngalo i lātou e le atua. Fa mai le tatou tusi whaitau le tai au le ni, fa mai a wā e lea mi o le tonu le atua na te le whaangalo ngaloina la o tō ngaluenga ma le wha marosi. O le isi wha maoninga o loo a ngai le tusi tala i nei whai upui o wa au mai a mo le tai au le nei. E loa le tangata whaatuatua wha maoni lo soifua ngā lue. Oh mai. E loa le tangata whaatuatua wha maoni I lo soifua ngā lue. So when we look at those who have genuine faith, that we looked at, there were things that accompany salvation, right? So that was the first part. The second part is that those who have genuine faith, those who have a regenerated heart, those who have been born again in spirit, so those who are following Christ obediently, obedient in heart, it suggests there, or tells us there actually, in verse 10, for God is not unjust to forget your work and labour of love. Your work and labour of love. A genuine believer is a working believer. Is a laborious believer. It's one who works. Because faith without works is dead. You can't say that you are a genuine believer and do nothing and not contribute. Faith without works is dead. Whamaile ia popo nā lona mata koe lua, whai koe lua sifu male ono. E whaapei o le tino ua oti ia pe a te a leanganga, e whaapea fo I le whaatuatua ua mate pe a le ai ni ngā luenga.
Whamaile whai puna e lunga ifo whai po sifuma valu. Ai whai mai se tasi o ia te oele faatuatua, o ia te a o fo'i ngā luenga, ia, i nā whaali mai ia te a o lau faatuatua i au ngā luenga, o te whaali fo'i ia te oe, loku faatuatua i au ngā luenga. E le ma whai ona whaolaina i tātou i ngā luenga. Ai, a whaolaina le tangata, mausita ia le whina ngalo Iesu Keriso, ona e ngā lue ai lea. Maua mai le manatu le nā, e le whaolaina oi le tele o ngā luenga le lei e te whaia mo le ngā luenga le atua. Ua na o le faatuatua ia Iesu Keriso, na te mawhaia o na whaolaina oi. Ai a whaolaina o le tangata, e te tau na fua mai lo o langa suria, lo o langa whaolaina i au ngā luenga whai. Sa o le manatu la le nā a le tusitala e peru le tai au le ne, le whamai ai, whamai e lea mi o le tonu le atua na te le whaangalo-ngaloina la o tau ngā luenga male wha ma losi. Praise the Lord. Amen. That we as believers, it says there in James 2 verse 18, and I just quoted some of those scriptures today, but it says in verse 26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. You can't be a genuine transformed believer who follows Jesus Christ but have no works to prove it. We can't be saved by our works. Many of us tend to try and do as many good works. You know, there are many people that are out there, they're saying, no, I'm a good person. No, I haven't murdered anybody. I haven't, I always give my money to people. I always, help others. But your works can't save you. It's only faith in Jesus Christ. Amen. But when you are saved, when you are a genuine believer, then it's your works that bear fruit of your life that is changed. Does that make sense? Amen. So, and that's what the book of Hebrews is saying this morning. The book of Hebrews is saying these exemplars of faith, they have works. And it says in verse 10, for God is not unjust to forget your work and labor of love. So these Jewish believers, they were hard workers for the body of Christ. They were hard workers and contributors to those of the faith. And that was evidence of their genuine transformation, their genuine regeneration of their hearts. Amen. Praise God. O manatu e lua, whamai le vaenana I lalo whamai. A waere a mi o le tonu le atua na te le whaangalumalo inga la o tau ngaluenga ma le whaamalosi. I le alofa o tau whaali mai iai I lona suafa. O le mana e o le leina lea a. Na e le mawhai o na e alofa atu. Na le whamai whai unga whai pasifuru whamai a wana o tau au auna I le aupa ia. I le o loo o tau au auna iai. O tangata nei whaolaina leo lo tusia I le tusia Eperu whamai o tangata ngā rurue. Ai whamai na lato au auna fo'i I le aupa ia. Pe o le lato ngā ruenga nā a. Ai, e lei a mata I le nāna lato ngā ruenga. Whamai le whai pasifuru. Na te le whaanganga luina la o tau ngā ruenga man whaamalosi. I le alofa ua o tau whaali mai. Whaali mai ai. I lona suafa. Le loto malua o tangata tali tonu nei, na a mata mai I lo lato walo lofa I le suafa. Wai le suafa? Le suafa o le atua. Na muai alo lofa le au faatuatua I le atua. O lo lato walo lofa I le atua, na mafua I o na lato au auna I le au paia. You see where it begins? That these believers, these genuine believers, it says, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name. And then at the end it says, in that you have ministered to the saints and do minister. The genuine believers, their first love was not to serve and minister the saints, but was to love and serve God. Amen. Praise the Lord. And that's an example for us.
Because many of us, you know, we tend to sort of serve, especially Samoans, we love to serve people because people see us. But it's not for the Lord, the Lord is nowhere in the picture. It's just me and me. But these believers here, and the Jewish believers, they were genuine because they were laborers, they were working, but it says because they have shown love toward His name. Praise God. O le atsa le au mai I, e au ina lato walolofa, e au ina tātou walolofa I le atua. Ona tātou ngā lulu e lea mo le au paia. For mele upo Paulo na I le Roma, ona mtaku mua fai koe lima, ma le fai koe iwa. For mele a nganga le apostolo, ua matou maua mai a te ia le alofa tu noa ma le faiva le apostolo, ina iu ina ana I le faatuatua onu umalava, ona o lona suafa. Le ale mafuanga na ngarua e Paulo, ona o lona suafa. Amen. Whamai whai poe iwa, a wāwa sila fia mai le atua, o ia o te au auna I ai I lo wanganga, I le tala le lei I lo naro, e lea unoa, ona o tautaua o tau. O le loto atoa Paulo, ina ia alofa I lo na atua, ina ia alofa I le atua, e mawhai ei e ia ona ngā lue ma au auna mo tangata. Praise the Lord. Amen. When we look at Romans chapter 1, we get a beautiful example from Paul. And Paul, who was the great apostle of the Gentiles. And yet he says in verse 5, through him we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name. Paul's whole motivation, his whole inspiration was to give glory and honor to the Lord. Amen. It was never about him. It was all for the Lord. It says there in verse 9, and he says in verse 9, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. His heart was for the people. But yet Paul says, for God is my witness, whom I serve with my spirit. Amen. It was with his whole being that Paul would honor God. Amen. Lela whamai, ele tusia Eperu le tai au le nei, whamai, na te le whaangaluina, la o tō ngā luenga mal whaamalosi, I le alofa ua o tō whaali mai ai, I lona suafa. Usa ma tō whawhine, I e alofa mua I le atua. Aisea, a wā a e alofa I le atua, ona e mawhai ai, ona e ngā lue, mo le aupa ia. Amen. Praise the Lord. Amen. Whamai na ion whai unga le whai upu e se folu. Whamai, ua o tau whaali mai ai I lona, na te le whaangaluina la o tau ngā luenga mal whaamalosi, I le alofa ua o tau whaali mai ai I lona suafa, a wāna o tau au auna I le aupa ia, I le o lo o tau au auna I ai. O le hata maa neia le o au mai a, e le auso le nei, po tangata I alo tusia I tustala le tusia Eperu, po tangata tali tonu, o le isi ata vaaia, la to te au auna I le aupa ia. Praise the Lord. O le whesiri. A pe whiana au auna tātou I le aupa ia. A le au mei tuspa ia. Whamai le Romans fulmane lua, a lona whaipu e ono se i o le whaipu valu. Se sui mei tātou tusi whamu mole. Romans 6, let's read this portion of scripture. Romans 12 verse 6 to 8. At the end of verse 10 it says there that these people that have shown genuine faith, they minister to the saints and they continue to minister. So with regards to our own, to those who minister, God does not forget when we labor, when we work, right? That when we love God, we will be more than happy to serve the body of Christ, the saints. That's what the saints mean. The saints don't mean certain people. No, the saints, when you're a believer, you're a saint. Praise the Lord. When you follow and obey Jesus Christ, when you put your whole heart and faith in Jesus Christ, you're considered a saint. Amen. You're part of the body of Christ. But these believers here, they serve the body. But the Bible teaches us clearly how we must serve. We serve through the gifts
of the Holy Spirit. E manino le upo le atua, I lona awa wina mai a te I tātou o e whaatuatua, I le awala tātou te ngā lulue ai. E ngā lue le tangata whaatuatua, I mea alofa o fua ina mai ele a nganga paia. Le romana am tāpe suma lua, o lo au mai e se ata mānaia I mea alofa a le nganga paia. Mawala o tusi tātou whaitau, ono se o le valu, I a. O lo e se foi a tātou mea e tuwha ina mai I le alofa tūnoa. Ua fua ina mai a te tātou. Po le perofeta, Ia whaatatau ina ma le tofi o le faatuatua. Po le tia kono, Ia whaia le whaiva o le tia kono. Po le aawao, Ia aawao atu ia. Po le apoapoai, Ia apoapoai o ia. O le fōai mea, Ia whaia ma le matamau. O le pule, Ia whaia ma le whilinga. O le whainea alofa, Ia whaia ma le roto ia. E manino no po le atua. Praise the Lord. Amen. A tele I o manuenga whaofoko o tātou. A le fionga pa ia le atua, whamai le fionga pa ia le atua, e ngā lulua I tātou, I mea alofa le nganga pa ia, ina ia iu I le wha mā whana o le tino a keriso. Ma fuanga nei ngā lua I mea alofa ia. Perfeta Perfeta le isi wingo le perfeta o I lātou o e la ungaina pe folofolaina le upo le atua. Whamai o I lātou o e ti akono. Le ale whaiva o ti akono o ti akono o Setefano. Setefano na whaatumuina le mano le anganga pa ia. A o ti akono o lātou ngaluenga o le whai mea ai. E whai a whi au. A e ta tau ona lātou a. Ia whaatumuina ma whaatu mawina, le anganga pa ia, I tutonu ia te I lātou. Le isi mea alofa nei e ngāwha mai, o le awao. Wai awao, whai aonga. Wai whai aonga le upu. A mātou I o lo a awina, le upu a le atua. O e apoapoai, ma nei e mea alofa lea. Te rongo whea le tangata e te mawai le fisosoani. O I lātou I a lātou te apoapoai. Encourages. Those who encourage the body of Christ. Whamai si mea alofa o le fōa I mea. Ia whaia ma le matamau. E ia le tangata o lana ia mea alofa. E fōa I. E ino na loto fōa I. E ino loto fesosoani. O le matamofia mea alofa lea. O le pule. Ia whaia ma le whilinga. Ro iei tatou tamā. Tono o tatou ainga. O loa whai lato ma pule tono ainga. Aia. E ngā lue le tofi po le mea alofa le nā. Ina ia iu, ina ia whaamawhana le kālesia. O le whai mea alofa, ia whaia ma le roto fia. Le ala mea lea, o le fōai. Tā ua ia le taimi o le fōai. Praise the Lord. E leo tau mai pe fia. Ave mai whai lau mea alofa. O le ala mea alofa, o le mea sau ma le roto ma le. Amen. Praise the Lord. Ina ia iu I le whaamawhana o le kālesia. Le situ sina iei o ia leo tu atu I lunga, ale mua kornito am tāpe suma lua. La fo iei me alofa le nganga pa ia. When we look at the gifts, you might be thinking, well, what do I do? How do I serve? How do I serve the body of Christ? A genuine believer will love the Lord, and then he would serve, or she would serve, the body of Christ. Amen. And in Romans chapter 12, verse 6 to 8, we just read through in Samoan some of those gifts. And there's some other gifts in 1 Peter 14 to 11, other gifts in the book of 1 Corinthians chapter 12. But the gifts in Romans 12 says, having been gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. Gifts are to be used for the body of Christ. Praise the Lord. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith, the message of God. Or ministry, let us use it in our ministering of service. Those of us, I think Samoans were natural at serving, right? But when you use that gift for the body of Christ, the body is encouraged. The body is comforted when we use those gifts. It says, he who teaches and teaching. Who are the teachers? It's the men of the church, right? It's the men that teach the word. It's the women and men who teaches our children's Sunday schools. They teach. And if that's a gift, then use it. If you're saying, I have no idea what my gift is,
Well, I'm giving you a list, a starting point, right? I don't know how to serve the body of Christ. Well, I'm giving you a list to start. Praise God. Amen. It says, he who exhorts in exhortation. What does exhort mean? It's encouraging. How do you encourage? Always check in on someone. Always message them. Say, hey, how are you doing? How's your faith? Do you want to go out for coffee? What are you doing? You're encouraging the body. You're edifying the body. And it's the shepherds that do the other edifying, right? We correct those who are false teachers. We correct those who are in error. So that's a little bit of a harder role for the shepherds, right? Because the word is a two-edged sword. So it goes both this way and that way. The Bible both hits us first, and then it hits the rest of us. Amen. Praise the Lord. And it says, he who gives with liberality, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Lesi ba inga tātou te e mawhai ei ona au auna le tasi to tono le tino ke riso o lo mau le Efeso. Fa mai le Efeso na e ono. Fa mai whai pasuma valu. Ia o tau te talo I le angana ia so malava I talo talonga ma whaatonga uma. I o tau matala pea I le nei lava mea. Ua matua tau sisi I le whaatonga mō tangata pa ia uma lava. Le alesi awale au auna I tātou I le tino ke riso. Tātou te talo mo le au pa ia. Praise the Lord. What's another way that we serve and minister to the body of Christ? Ephesians 6:18 talks about praying. But this prayer is specific for the supplications for all the saints. How do we help out the church? Pray for the church. Pray for our gathering. Pray for the believers. Pray, pray, pray. Praise the Lord. Amen. Dad spoke yesterday at prayer meeting that Jesus' words to watch and pray, lest you might be tempted. Amen. Amen. So, well, it's talo mo le aupa ia. On mea nai pito sili o na tāua. Ai fisili o le a esa unga ruenga e whai mo le tino ke riso. Here's one to talo. Pray for the church. That's a beautiful gift that we can offer. Amen. Amen. Ba ina muli muli. Tātou te mau e whai ku muli muli e lua. O le tātou tu svei tau. Whamai whai pasuma tasi. Aua o tau manu na o tele. Ina ia o tau tai tasi ma whaari mai lea whilinga. Ina ia mauti noa le wha moe moe e o ili ngata ana. Ina ia le pai e. A ia faaa'oa'o I e wa maua I le faatuatua. Mare ono sai. Mea na wholo wholaina. I whai ua tātou mta uku. E toi li liu le tustala. Ia I lātou o e le talitonu. In the final two verses, the author turns from exhorting the believers and then he addresses the non-believers again. How does he do that? He does that in verse 11, we read, and we desire that each one of you show the same diligence. Remember the two audiences in the beginning? Mana tua ia tangata I oro tusia I le tusi. Lea la o toi ni liu le tusi po le penitala le tusitala. Ia I lātou o ele I mautula lātou tali tonuma. Lātou o lo whaatala lei la lātou whiwhilinga. Ma whai atu ia te I lātou. I whai upasuma tasi. Ua mātou manu na o tele. Ina ia o tau ta e tasi. Ma whaali mai lea lava whilinga. Lea le whilinga. Ale whilinga lea ma whai pua iwa e o whai upua sefuru. Ale whilinga lea. Ina ia faaa'oa'o ia te I lātou o e faatuatua. O e olo o ngā lulue, o e olo o I loa fua o le loto talitonu, ona o lātou ngā luenga, o e olo o alo lofa I le atua, o e olo o alo lofa ma au auna I le tino le kālesia. So o mea umanga, le wha mai whai pasuma tasi, ua mātou mana nā tele, ina ia o tau tai tasi, ma whaali mai lea lava whilinga. E upona whilinga, a whaasa moa le upu whaaperatania o le whaatele babi. Whaa nati nati. Nai whamele whaipuna e se furuma le lua, ina ia le pai e. O le ale mea le wā mata no o iai le vāina lea. E le ngata wā mata o nā o ngata. Wā mata o na pai e le whaalongo. I le tala le lei a Yesu Keriso. E iru ina
e u ina whaamaaina o lato roto, ma lato I liu ese, mai le tala o le tala. Amen. We read there in verse 11 and 12, and the author says, and we desire that each one of you show the same diligence. The meaning of the word diligence is to be earnest, or to be haste, to speed up, to not delay. What is he saying? Don't delay doing what? He's saying there, we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. We see in verse 12 that this group of people that are struggling to believe, that are hard to teach, in verse 12 he says, do not become sluggish. What does the English word sluggish mean? It means lazy. They started to become lazy in hearing the message of the gospel. They started becoming lazy in making a decision to follow Christ. But they've heard it time and time and time again. But remember, the opportunity for the gospel, the opportunity for salvation will come to an end. Why? Because as soon as one's heart hardens to the message of the gospel, they will turn away from God. They will not choose to follow God. They'll choose to follow self. And many are heading that way. Jesus says, narrow is the gate and narrow is the way that leads to everlasting life. But wide is the gate and wide is the path that leads to destruction. Many are going away. That's why we have to be diligent. That's why we have to be earnest. We have to make haste to make a decision. If we've yet to make a decision, if you're still sitting on the fence, stop sitting on the fence. Make the decision. Praise the Lord. Amen. A whaere hi o sau whai unga, a whaere whai sau whai whiringa, whai nei. Na lefa mai le lua koronito, a lonam ta oku e ono, whai poe lua, wha mai le whai unga whai poe lua le lua koronito na faaa'oa'o, o le nei le tausanga e tani le leia mai ai, faaa'oa'o, o le nei le aso e faaa'ola ina hai. Whate le wawe, whanati lau whiriwhiringa, whanati lau whai unga, aisea, e eile teimi e o mai le avanoa. E eile teimi e una ma a aile lo tol tangata, ma li liu ese ma le atua, ai o atu le whawhanonga. We read there in 2 Corinthians chapter 6 verse 2, and Paul says to the believers there, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Amen. We're not selling Jesus today. We're not saying to you, come to Jesus because you'll make heaps of money. No. Come to Jesus because you'll go to heaven. Amen. That's the only way to heaven. Praise God. Amen. But the message is urgent. Why? People are becoming lazy. People are becoming hard to teach. There's this growing downness of people, and everyone is going to hell. But we need people to come to Jesus Christ. That we must move on from the elementary principles that we've learned. We need to move on from being religious. That's what the author is saying to these Jews. You're not gonna survive by living a religious mindset. And that's the same today. We won't survive by just going to church. Going to church doesn't make you a Christian. Exactly like you sitting in the garage doesn't make you a car. Right? It's exactly the same analogy. Coming to church does not make you a Christian. What makes you a Christian is that you believe in your heart of hearts and that you make the decision today. Amen. Praise the Lord. Amen. Whaewa tatum ta aku le ni tai au. Lewa mai le whatai ta inga. Mata mo whiri le whatai ta inga le ni tai au. Ono wa tātou I loa ai. O I lātou o e faatuatua. O I lātou ia wa iai le mea wa sili wa iai le ola. Amen. O I lātou ia wa lātou ngālu lue. O le tangata faatuatua whamau. I te longo fia. E lona o langa malona soifua ngā lue. E alofa I le atua.
ma au auna i le au paia. O le fesili la, po wa uma o na whaia sa oe lava whai uma. Ia whaia ma le whini ngā. Aua nei pai e lau whaalongo. Whinau, whai nei, sau whiwhiringa. Whai wina tātou ma tā upu le tai au nei, peo na tātou iai, le lua granito tā pue lua, whai upue lua. Whai mai whauta, o le nei le tau sanga e tali le leia mai ai. Whauta, o le nei le aso, e whaolang ai. 2 Corinthians 6 verse 2, the end of that verse reads, Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Praise the Lord. Amen. The gospel is this. The gospel is that God is a holy and just God. But because of sin, we were separated from God. There had to be a reconciliation. The only reconciliation was through his Son, Jesus Christ. His Son died on a cross. His Son was buried and rose again. Amen. When we put our faith in the person of Jesus Christ, if you believe, that's what I was talking about today, right? That if you believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, the Bible says that all who believe in the name of Jesus shall be saved. Amen. Amen? And that's the open invitation. And this is prayerfully and hopefully is the response. That today you make a choice for salvation. Let us stand. Tatou tūlai mai. Whaia le ne te talo. A whaupu lava le te talo. A whaia o la oe lava te talo. Tūna tua levi inga I lea tua. Ona o lana upu. Let us pray. Whawhtai tele lo mātua tua. Ona o laua fionga. Oka so wanga lele. Yatea. Whawhitaita ma. Wa o iloa mai laua fionga. O fua o le tangata whaolaina. E alofa ia te oe. E alofa I le aupa ia. Ina ia. I uatu ia te oe lo lava vi inga. O le nei le taiao. O le nei le aso. E whai ai la o whiwhiringa. A vea Yesu Keriso. Ma o whaaoa. Vi ia oe tama. Ona o lau whaola tanga. E ala atu lau tatalo. Ya Yesu Keriso. Amen. Amen. Lord, we thank you for the truths that are in your word. We thank you that you continue to teach us. We thank you, Lord, that our faith is not based on our works, but is based solely on the completed work of Jesus Christ, who died on a cross, who was buried and rose again, and now advocates on our behalf at the right hand of the Father. Lord, we come before you humble. Lord, we come before you wretched. We are sinful by nature, but we're so grateful that we are forgiven by the blood of the Lamb. So blessed be the name of the Lord, now until forevermore. In Jesus' name we pray. And we all say, Amen. Amen. From the Untitled Chapter, ono Yesu. Amen.